Ningkong ning siap ngasngo ban ai kublei bagajing ai ngu yo blei try kanrat nong bu nong thau ubadan nong kat lem ban ngi silenter kisngi gajing im jongi hadu kani ka khleman kham tam na benta keseng kan thei jongi ka baw la dorang kat la takar khu shisha nadu ka por bangi pen kre kini ki banai bla le sedang ban pen kre kani ka jim pen kre jongi ya ka jubili jongi hadu benta kesngi bangila kumni ban play kani ka jubili jongi Haga kerteng jong keseng kentais kerahat shrine parish ngapdiang sungobhai phi baro ibele poi hakani kastem ngapdiang burom I parish priest jungi I Father Pascal ibalong chief guest hakani kasngi ngakerpa dia ikong hiuna umdor bain sungobha ban ai ubuki I Father Ngapriang subhay piru I assistant parish priest jungi I Father Patrick Hongwell ngakerpa di kong makrat kariem ben sumbahaban ayu ki ngapriang sumbahay sister Isabella but sister Jinishan room kumjuru ngapriang sumbahay rang basnong jungi Iba rang wajri ba kumjuru yuka isi jonga sinong ibale poi lang hagani ka step ngapdiang sumubha yai president jonga senjuk iseng rang ba jonga zone 8 iba di marsing marbanyang ibadan lang bani hamil ngapdiang sumubha ya ka sengkentei jonga sinong I President Bastiri da kumjuru ki isi members jong ka sengkentei jong ka dorpasinong naman song ngapdiang sumubha I Secretary jong ka senjuk Shillong Archdiocese ikong Barida ngapdiang sumubha I President I Vice President jong ka CCWI ikong Bina Kriem ngapdiang sumubha ru ikong Nomi Lingdo ibadai advisor jangka zone 8 ngapdiang sumbahay kong Chris Hanayor ibalong advisor jangka senjuk iseng kentay Shillong Archdiocese central body ngapdiang sumbaha ya ki member jangka PPC iseng rang ba irang ba balang baro jangka CMC iseng rang ba parish iseng samla Ikatkis Ikwaya jong baro artili kata ka akosin choir bat skurhat choir ngapdiang sumbahay headmistress bat kono hikay jong Sunday school ngapdiang sumbahay ya ka Christian commission ngapdiang sumbahay ya president secretary jong Vincent Di Paul ngapdiang sumbahay ya pibaro ag flower girls kina asap di duwan matkumjuru nga ay ka jingpriang kalumlang ya baro ki balasi ki bampalakan poy hani kapor ki banang sapoy nga ay ka jingpriang subha kalumlang iti baro ti kumnihi nga kerpa di GPS jungi Father Pascal ben plino ay kini ka jubilee jungi ti shuabangan play shuabangan ordinary bon Ngai ngoi dia miu play shua namar ba laai kamariang ngobha batu kwa ingi mangni ro dan buram yau ba da jingpor ya ka kami jamu ka bangi kan mau ya ka jing simno ya ka shabneng ba dia gari ba I jungi ka ba manteresngi ni rakhe ya ka Independence Day mani step ni bat kana school bat ka principal il pandai ke bade banle hapuk nak benta ban badan buram igari jungi di manta dagade ka kam bagile mantaru kadai gi punan buram igari jungi ba lamba ke jingple ya gani ga jubilee arpo sansnem ya ke jinglong sengkan the yong
kia kan hun jong ki sangan thei long tmi jong parish nang mansong na tep ba shibon ki kambabha ni sayo kata long bante ya ka imlang salang bante ya ka ri ba ka jadriu ban long tip riu ban long tip lei te tu lei un ka ku do ya phi ki nong kit kam jong ka sangan thei agar teng jong ni padar baramut ikatikis kirang babalang bat ki seng baro aja ka parish ngi ai ka congratulations ya phi dan ko ta ka jingriam lo a job mata kasmi ti kam de ka jingriam ko shabar ka jingriam je ko donot ka masim ya phi ka bakham gordor tu ble ko ku gordor ai phi ti da ki kan tin na declare ba ya ka jing rakhe ya ka silver jubilee jo ka sen thei Hagba baroshis nem ngin saya shim bantai ki program per hagani klip mat bantai bang ot uribon lalong balapli kublai Menta bumihi ngin sayo ekjing rawai anten ban serwai de kidkhot jangka sengken te jung sikla hat shrine parish nang inung song Pangan lenting ikut jongi